Svako je dobrodošao da poseti Kulu Beograd. Pored stanara luksuznih brendiranih stanova St. Regis i gostiju istoimenog hotela, Kula Beograd otvara svoja vrata i našim sugrađanima, turistima i svim ostalim posetiocima. Reč je o novom simbolu prestonice i arhitektonskom remek delu koje će biti na ponos i građanima Beograda i cele naše Srbije. Biće puno raznih sadržaja i u samoj Kuli i u njenom okruženju koji će biti interesantni i sugrađanima i turistima. Sa vidikovca Kule moći će da se vidi apsolutno ceo grad. Ono što je specifično za ovaj vidikovac je da se nalazi praktično u centru grada, tako da ćete imati jedinstvenu priliku da prošetate 360 stepeni i vidite sve što se nalazi, znači sa jedne strane Novi Beograd, ravan sa jednim ortogonalnim sistemom uređenja, sa druge strane Stari grad sa svojim spletom uličica i svojom interesantnom topografijom. Jedan od najimpresivnijih pogleda sa vidikovca je ušće Save u Dunav, po kome na neki način autor Kule dobio inspiraciju za samu formu ovog objekta. Od ušća sa jedne strane pogled puca duž Dunava do Zemuna i preko Zemuna do Vojvodine, a sa druge strane preko Dorćola čak do Pančeva. Sa ovog novog simbola grada vide se i sva stara obeležja prestonice, kao na primer Hram Svetog Save i Javolski toranj. Takođe je impresivan pogled prema mostu na Adi i donjem toku Save, posebno u predvečerje, zalasci sunca su fantastični na toj strani. Osim savršenog pogleda na vrhu, čitav doživljaj ovog vidikovca počinje mnogo niže, to jest u shopping molu, odakle se ulazi i prelazi preko pešačke pasarele od shopping mola do objekta Kule. Tu ćemo imati razne interesantne sadržaje, kao što su, na primer, video o izgradnji Kule koji će posetioci moći da gledaju dok čekaju lift da se popnu. Na samom vrhu spremamo još neka iznenađenja. Svakako tu su durbini kojima ćete moći da pogledate malo detaljnije i da možda pronađete baš svoju zgradu ili neki objekat koji je vama bitan. Osim toga imat ćemo kaleidoskope. To su ekrani na kojima ćete moći da pronađete dodatne informacije o onome što gledate kroz prozor. Oni će biti raspoređeni na sve 4 strane sveta i svaki će prikazivati kratak video o različitim zanimljivostima koje možete da vidite upravo na toj strani. Ovi materijali će biti prezentovani na različitim jezicima, tako da će biti interesantni i posetiocima iz inostranstva kao i našim sugrađanima. I mogu da kažem da su ti kaleidoskopi nešto što do sada kod nas zaista još nije viđeno. Plato u podnožnju Kule će biti jedinstveni multifunkcionalni otvoreni prostor koji će postati novo mesto okupljanja. Njegovi sadržaji će se menjati u skladu sa sezonom i imat ćemo razne koncerte, izložbe i druga društvena okupljanja. Izgled place inspirisan je upečatljivim evropskim gradskim trgovima, ali su projektanti uzeli u obzir i kulturno nasleđe Beograda i njegovu dugu istoriju i tradiciju.